Reka mbanze nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya mu buzima bwawe, nuko igihe cyose uzahora ubona unezerewe, uzumenye ko hariho abandi bantu kandi benshi cyane bababajwe nuko ukubona unezerewe. Abo ngabo batababajwe nuko babuze ivyo barya, batababajwe nuko babuze uruvyaro, batababajwe nuko babuze ubutunzi, batababajwe nuko babuze amazu meza, batababajwe nuko hari ikintu na kimwe babuze muri iyi si, ahubwo bababajwe no kukubona unezerewe. Kandi abo ngabo bababazwa no kukubona unezerewe, umenye ngo bazatuza, bazabona amahoro ari uko bakubonye uri mu gahinda umerewe nabi. Ariko ikintu kimwe nagira nkubwire, ntutinye abantu bababajwe nuko umerewe neza, ntutinye abantu batipfuza yuko utabagwa, ntutinye abantu batipfuza kubona ibisubizo byawe, kuko bavyanka, bavyemera, babikunda, batabikunda, icyo Imana yavuze kuri wowe kigomba gusohora. Niba Imana yavuze ko uzavyara abana, abahungu n'abakobwa, bavyanka bavyemera, ugomba kubavyara. Niba Imana yavuze ko uzagura imodoka, bavyanka cyangwa bavyemera, ugomba kuyigura. Niba Imana yavuze yuko uzarongorwa n'umugabo kandi mwiza yiyubashye, babikunda, bavyanka, ugomba gushakwa n'umugabo yiyubashye. Niba Imana yavuze ko izakurengera mu buryo runaka, vyabashimisha cyangwa bitabashimisha, umenye ngo Imana igomba kubisohoza nkuko yabivuze. Kubw'iyo mpamvu rero nagira nkubwire ngo ntiwite ku vyo abantu bari ngo baravuga, ntiwite ku batipfuza kukubona unezerewe, ahubwo wite ku Mana yavuze ko izakugirira neza, kuko niyo izabisohoza. Kandi izabisohoza ititaye ko abantu bitabashimishije, izabisohoza ititaye yuko abantu bibababaje, kuko Imana ntabwo ireba nk'abantu, Imana ntabwo itekereza nk'abantu, Imana ntabwo ikora nk'abantu. Ikintu ugomba kumenya cyose nuko ugomba kumenya yuko abana b'abantu bishimira mu bibazo by'abantu. Muri cya gihe abantu bavuga ngo siwe yabona, muri cya gihe abantu bavuga ngo siwe vyageraho, muri cya gihe abantu bavuga ngo nabone nawe, icyo nicyo gihe intwari ya nyayo igaragara. Nubwo biba bigaragara ko bikomeye, ariko umenye ngo nicyo gihe intwari ya nyayo igaragarira. Yesu nadufashe cyane. Ikindi kintu ugomba kumenya ko aho ngaho ari ishusho yawe izagaragarira. Niba uri umuntu wanyawe, aho niho tuzakumenyera, kandi niba utari umuntu wanyawe, aho niho tuzakumenyera. Ikintu rero nagusaba cyangwa nakubwira muri rino jambo, ugomba kugaragaza ishusho yawe mu bibazo, ugomba kugaragaza ishusho yawe mu ngorane, ugomba kugaragaza ishusho yawe mu gihe bakwanze, ugomba kugaragaza ishusho yawe mu bugwayi, ugomba kugaragaza ishusho yawe nziza mu bukene, ugomba kugaragaza ishusho yawe nziza mu gihe umugabo yakwanze, ugomba kugaragaza ishusho yawe nziza mu gihe ibintu byagucanze. Niho intwari ya nyayo igaragarira mu rugamba, ntabwo igaragarira mu mahoro. Mu mahoro buri muntu wese agaragara nk'umuntu muzima, ariko mu rugamba niho intwari igaragarira. Yesu nadufashe cyane. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025, dusoza umwaka wa 2024, reka buri muntu wese Imana imuha umutima muzima, imuha ishusho nziza utagaragaje muri uyu mwaka guhera mu kwa mbere kugeza muri uku kwa 12. Reka iyo shusho nziza Imana iguhe muri uku kwezi kwa mbere tugiye kwinjiramo, dutangira umwaka mushya twese twahinduwe abantu bashya. Mwakoze cyane, Uwiteka abagirire neza kandi akomeze